Takuk Sujoy kumpiti beol am sugo kisasuk nung bai tabuk kerengna nemu cengmane nung kisasuk nini rangcak zorano nung sono riwi damano. Rimano. Norok je tini cengnuki mangka gumoti SP Kiran Kumar bai nor male mani bo kognoti nor tini male kabo kisa jodi subai sukurbai tini kumpiti bio nor jodi saimangkai ba belai zaman kisasuk hai damano bo bai ti male mani. Actually male tini male karan kangke kaisa Facebook content creator dekne nake puro news channel rokini bo saksama go siwi kaisa channel tongo kaisa page tongo Tripura Public Opinion News ni kaisa channel go tongo ta Facebook page nengke bo usang miada usang kaisa ko college students rairok Agutala city wo ko traffic ni manirok tom gani ko kisa vandalize khaja kini the news abo paimani abo news no bo diploma kani aba ko chini bubagra ni bu na we bubag ni kini host kani bai khai diploma ko mane diploma malik rok amai gi khayo ni bo kaisa news rejecta nge amo to chungjo to saimon abo je Algo tabo jabo trairo noijon anda pusuzani. Jabo borok responsible kabo to nani pogia. Hakona abo no ti promo sabo link khaimani abo ekdom chaliya haisi. Kaine bagi chung abo news je Tripura Public Opinion News abo Facebook page no chung defamation false allegation ibani bagi abo misinformation ibani bagi bini against legal action na nakatini. Despini kami wo koi kata. Norong no bobahai kok bai methabui tini gumotini SP nok no rohor kaba bobahai kok rok bai norok tini agosui phai kaba abo kisa jodi. SP ngage to positive response ori roka tini sure abo metona naine de chung SP to positive response no chung joto no je aboni evidence on the video footage so everything chung memory card khai dawai abo kawi phajak screenshots everything nke bo chung bonus khabsaka abo boro je news channel chalu tongnai je kraman bisinti ngake somen send bahini khama hengu nke bo aboro no bo yes aboro no snuring sagu nke bo abono bo aboro no ringi bo je legal babe khai je samtana namani under the law of India abon mote ko samung khani hini bokata rokota actual norong ni demand ba actual san mungnong ni bobahai muchung mani norok je obahai ke false allegation jeta rimani abon norok bobahai muchung mani nong ni bukhak tikhe so muchung mani jangte chin je FIR copy wo chung nakaga no ri ro hone ke FIR copy wo chung je chin san mung kangde request for legal action and cancellation of the media license other media ni Tagar media and that to fourth democracy and fourth pillars in side of but ini jabo lemon babu news ri to abo tebo mane violence ba danga srishti khaina hai ko khai gai bo abo news not movie to kante am hai media rongni license cancel ongna nango get bini oporo je abo je especially abo news no je edit khai editor of news editor no bin oporo legal action nanan nango Bele hambai akon tahu. Endo hambai.